الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede sve do sudnjega dana u dobročinstvu. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Evo nas na još jednom u nizu obraćanja na temu tedžvida, ispravnog učenja Allahove knjige, nakon uvodnih napomena i prelaska meharidžul hurufa, ishodišta glasova, tačke artikulacije glasova i sifatul huruf, odnosno svojstava, karakteristika harfova, prešli smo na tedžvidska pravila i na prošlom predavanju počeli smo govoriti o tedžvidskim pravilima vezanim za nun sakine i za tenvin, odnosno za nun, harf nun kada je sakin, kada je sukun na njemu i kada postoji tenvin na kraju riječi. Pa smo rekli da nun sa sukunom može postojati, onaj nun sa sukunom na koji se primjenjuju ova pravila, postoji ili u sredini ili na kraju riječi, za razliku od tenvina koji stoji samo na kraju riječi. Pa smo rekli da nun sa sukunom stoji u imenicama, glagolima i harfovima, odnosno partikulama ili česticama ili... Dakle, ono što je kod njih harf, to objedinjuje naše veznike, uzvike, rečice i tako dalje. Dok tenvin postoji samo na kraju i to samo u imenicama. Također rekli smo da nun sa sukunom, odnosno njegovo izgovaranje, dešava se bilo da zastanemo na riječi ili da nastavimo. Recimo, min nebijin, min ba'dihim i tako dalje. Min, kraj riječi, stao tu ili nastavio, dakle, to n se izgovara ili uklapa u nešto, ili se pretapa, ili se krije, ili se jasno izgovara. Međutim, tenvin se izgovara samo kada se nastavi, kada se pređe preko tog kraja riječi, odnosno te imenice. Dakle, konkretno, elem neđ'alil arda mihada, to je tenvin, mihaden. Međutim, zastali smo, nismo produžili, nismo nastavili, pa kažemo samo elem neđ'alil arda mihada, wal džibale autada, i tako da mi ne vidimo tenvin i ga čujemo ovako. Ali ako povežemo, elem neđ'alil arda mihada, wal džibale autada, wa khalaqnakum azwaja, šta smo primijenili? Primijenili smo idgam. Idgam, i to sa gunnetom, sa nazalizacijom, sa prizvukom, dakle sa protokom vazduha i zvuka kroz nos, spomenuli smo na prošlom predavanju, idgam al gunne, odnosno idgam ili uklapanje ili pretapanje sa tim nazalnim prolazak smo da je to kada harf nun sa sukunom ili tenvin dođu ispred, odnosno kada nakon njih slijedi harf ja, waw, mim, nun, lam i ra. Pa smo onda rekli da se pravila koja se vežu za nun sa sukunom i za tenvin, da su to 4 pravila tedžvidska, da je to idhar, idgam, iqlab i ihfa. Idhar, i apelujem na vas da vam to bude u glavi, pojam idharu din, odnosno glagol zahare, pojavilo se, postalo aparentno, postalo vidljivo, pojavno, očigledno, ispoljilo se, i zato je idhar, dakle n, koje će nun, n ili u tenvinu ili samo sa sukunom potpuno jasno biti izgovoreno. Pa smo napomenuli da je to kada nakon nuna sa sukunom ili tenvina dođe 6 harfova, jedan od 6 harfova, pa smo rekli da su to 3 h, neko će reći 3 h, odnosno h, h i h, h iz dubine grla, h u sredini grla i h na vrhu grla i uz to, uz ta 3, još hemze, ain i gain. Dakle, to su al-huruful halqije, odnosno, da ne kažem grkljanski, neko kaže da ovo grkljana, ne grlo, uglavnom grleni harfovi, dakle grleni harfovi, a možemo ih poređati onako kako smo ih učili i upamtili, inša Allahu ta'ala, u poglavlju meharidžul hurufa, kad smo spominjali o 3 dijela grla, na dnu grla hemze ha, u sredini ain ha i na vrhu grla gain ha. To su tih 6 glasova, dakle samo kada nakon harfa nun koji je sa sukunom i tenvina, samo kada nakon njega, odnosno njih, dođe jedan od ovih 6 harfova, samo tada će se n izgovarati apsolutno čisto kao što se to u našem jeziku izgovara. Kao primjeru dan i noć. Dakle, riječi koje su nam poznate kako već stoji kod nas, kada se n izgovori potpuno jasno i pojavno kao u našem jeziku. Da napomenem još ovo, rekli smo da se idhar pojavljuje i da postoji i u sredini i na kraju riječi. Na kraju riječi min hajrin.
ili men amene, to je na kraju riječi, jeli? N je na kraju riječi min i nova riječ je hajrin, ili men amene, ili wa jannatin alfafa. Međutim, možda bude u sredini riječi, kao smo rekli, en'am Allah, ili en'amte alejhim. Ovo ne se čita potpuno jasno, jer nakon njega u istoj riječi dolazi ajn. En'amte, ili hakimun alim, ili min gillin, ili afuvun gafur, i slično. Međutim, za razliku od njega, idgam, vidjet ćemo, spomenut ćemo da postoji samo između dvije riječi. To smo već rekli, između dvije riječi, pre toga smo rekli da je to uklapanje, da je to pretapanje, dakle, kada nakon harfa n sa sukunom, nuna sa sukunom ili nakon tenvina, dođe jedan od ponovo 6 harfova, ja, nun, mim, waw, odnosno j, n, m, w, ili lam, ra, l, r. Odvojio sam ih u dvije grupe, shodno tome, u skladu sa tim da li vazduh i zvuk idu kroz nos ili ostaju van toga, pa ako su u pitanju nakon nuna sa sukunom i nakon tenvina, ako su u pitanju glasovi, odnosno harfovi, ja, nun, mim, waw, j, n, m, w, onda će n da se potpuno pretopi u njih i da se čuje kao duplo j, odnosno duplo n, odnosno duplo m, odnosno duplo w. U primjerima, ej jekulun, iako piše en jekulun. Čita se ej jekulun, ili jevme idhin juvafihim, ili en nekule, stapa se pa bude en nekul, kao jedno ne, ali duplo. Ili meliken nuqatil fi sabilillah, meliken, nestaje se, meliken nuqatil fi sabilillah, kad u pitanju mim, min ma'in, od vode, mim ma', ili fi kitabin mubin, spaja se pa budu dva m, kao da je m sa teždidom, fi kitabin mubin, ili kad u pitanju wow, وَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Inače, stoji napisano min Allahi, min valiyin wala nasir. Min valiyin wala nasir postaje ma lakum min Allahi min valiyin wala nasir. Dakle, svuda se ovdje primjenjuje prolazak, protok vazduha kroz nos i zato se zove idgham ma'al gunne, idgham sa gunnetom, sa tim nazalnim zvukom. Za razliku od dva druga harfa koji kad dođu nakon nuna sa sukunom, odnosno tenvina, a to su lam i ra, l i r, tada se ponovo pretapa i gubi, nestaje harf nun, harf n, prelazi u l i r, ali ovaj put vazduh ne ide kroz nos, jer je takva karakteristika, takvo svojstvo ovih harfova, lama i ra, pa kažemo huden lil muttaqin, kažemo huden lil muttaqin, nema više n, huden lil muttaqin, ili walakin la yash'urun, nema više lakin, već kažemo walakin la yash'urun, ili kulu min rizqi rabbikum, kulu min rizqi, nema min rizqi rabbikum, ili la raufun rahim, la raufun rahim. I naravno sam spomenuo dva važna primjera za to u samom šehadetu ili ezanu. Ašhedu en la ilaha illallah, en la, ašhedu en la ilaha illallah, nestaje n, pretapa se u l i postane dva l, en la ilaha illallah, i ašhedu enne Muhammeden Rasulullah, nestaje n, pretapa se u r, enne Muhammeden Rasulullah. I spomenuli smo samo na kraju da postoji izuzetak ovoga, nije samo taj jedan. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ u suri Al-Qiyamah, وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Pravilo bi bilo da ako bi se povezalo da nema izuzetka ovoga i da nema pravila sekte, odnosno zastajkivanja bez uzimanja ponovnog vazduha, bez ponovnog uzimanja daha, ako se tu ne bi stalo zbog pravila sekte, pročitalo bi se umjesto وَقِيلَ مَنْ رَاقَ, reklo bi se وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Dakle, ne bi se izgubilo i stopilo u r, مَنْ رَاقَ. Međutim, kada se وَقِيلَ مَنْ راق. Međutim, sjeti se još u suri Mutafifun, kalla bel rana ala kulubihim. Eto i to, sjeti se toga, tu je također sekta, postoji, pa se kaže, kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bel rana ala kulubihim. A ne, već je prekrilo njihova srca ono što su učinili. Kalla bel rana ala kulubihim. Međutim, da nema ovog pravila sekte na ovom mjestu, moglo bi se povezati, ne bi bilo kalla bel rana, ali vidite halali, to ovdje nije primjer za ovo. Ovo jeste idgam, došlo bi do idgama, ali idgama lama. Nije nun. Ovdje je bilo vaqila men raq, men, to nam treba nun, men raq. A ovo mogu je kalla bel rana ala kulubihim. Bilo bi, poput došlo do idgama harfa lam, kao što nije el rahman i el rahim i el rajim,
već je Ar-Rahman i Ar-Rahim i Ar-Rajim i tako dalje. Dakle, tu bi se stopilo, ali ovo će biti izuzetak ne od idgama nuna o kome govorimo, o kome smo prošli put govorili, već idgama stapanja lama o kome ćemo govoriti. Nadam se ste shvatili, dakle ovdje nije, mi sad govorimo o nunu sa sukunom i o tenvinu. Waqila men raq, da nema zastekivanja između ova dva dijela ajeta, dvije riječi, bilo bi merraq. Ovo sam htio spomenuti, povezati nakon nešto na brzinu i pogriješio sam, ovo se ne tiče ovoga, bit će govor o tome na drugom mjestu. Dolazimo, evo sve ovo bilo znači podsjećanje, ali ja mislim da nije bilo nepotrebno i da nije bilo bez razloga i da nije bilo suvišno ni dosadno, nadam se. Govorimo o iklabu. Mislim da će, ja ponekad mislim da će sve da stane jedno predavanje, pa ispadne da dva. Tako sada mislim da će ovo predavanje da traje kraće nego inače, što traju predavanja, ali eto možda se oduži. Mislim da će biti kraće. Govorimo sada o iklabu, odnosno o stapanju ili o uklapanju. Eto, o uklapanju harfa nun, kada je sakin, kao i nuna na kraju tenvina, naravno, kada je n sa sukunom ili kada je n unutar tenvina, n, in, un, u glas b. U glas b. Kada nakon nuna sa sukunom ili tenvina, un, n, in, kada dođe harf b, on bude sa hareketima. On bude sa hareketom. Dakle, šta se dešava kada dođe n sa sukunom ili tenvin, n, in, un i b nakon toga? Dešava se to da se ono uklopi, nun se uklopi, ali niti se, kao u idharu, potpuno jasno izgovara min hajrin, men amene, niti se, kao što ćemo učiti u ihfa, prikriva men šehide, men kutile, niti se uklopi potpuno men jetehid, već se pretvori u harf m, u zvuk m. Razumijete, dakle, kad dođe n, b, pretvori se ovo n, pretvori se u harf, odnosno glas mim, u glas m. Oni koji znaju koliko toliko gramatiku svoga, našeg, bosanskog ili zovi kako hoćeš jezika, vjerovatno su čuli ili učili za jednačenje suglasnika po zvučnosti ili jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe ili nastanka, pa možda znaju da je, iako se kaže ćevap ili burek, da je ispravno i reći i napisati ćeva b džinica i burek g džinica, a ne sa ćeva p ili sa burek k. Zašto? Zato što zbog nastavka džinica, dž koje je zvučno, tjera prethodni glas da postane zvučan kao i on, pa ćeva p prelazi u svoj zvučni parnjak da se prilagodi ovome dž, jer ne može izgovoriti da hoćeš ćeva pđ, niti burek kđ, bit će ili kč ili gđ. Razumete, kč je spoj dva bezvučna, kč, a gđ zvučna. Ali ovo dž, džinica, tjera ovo p iz riječi ćevab da bude b, ćevab džinica, i ovo k iz burek da postane burek g džinica. Tako i ovdje, sami ćete primijetiti, dakle, o čemu se radi. Radi se o riječima embiuni, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže embiuni bi esma'i haulai in kuntum sadiqin, kada kaže melekima, na početku sure Bekare, kada kaže melekima koji se čude zašto Allah namjerava da napravi, stvori, učini namjesnike na zemlji u vidu čovjeka, pa kažu, zato ćeš postaviti na zemlji namjesnika koji će krv proljevati i nered sijati, a mi te štujemo i kako tebi toliko je hvalimo, pa Allah traži od njih da ga obavijeste, Allaha, da ga obavijeste, a on to odlično već unapred zna, ali da provjeri njihovo znanje i pokaže njima i dokaže potrebu za stvaranjem čovjeka, kaže fe embiuni bi esma'i haulai in kuntum sadiqin, obavijestite mojim imenima ovih ako ste iskreni, ako istinu govorite. Embiuni. I piše en sa sukunom, enbiuni, ali mi učimo i čitamo embiuni, ne enbi, teško izgovoriti, verujte, enb, već bude embiuni, ili min ba'dihim, na mnogo mjesta. U Kur'anu min ba'dihim, nakon njih, kao što je min qablihim, min ba'dihim. Međutim, riječi min qablihim, vidite, subhanallah, recimo, min ba'dihim, min qablihim ili min halfihim. Min halfihim je iza njih, odnosno nakon njih. Kada je u pitanju min ba'dihim, to je iklab o kome govorimo. Min ba'dihim pa se pretvara i čuje kao m. Nema više min, već n iz min prelazi u m. Min ba'dihim, kao da je tešdid na mimu koji ne postoji. Min ba'dihim, znači iklab. Min postaje mim, min ba'dihim. Ako je rečeno min qablihim, min ba'dihim je nakon njih. Min qablihim prije njih, min qablihim, k je od onih zbog koji se nun krije, pa bude ihfa, koji ćemo sad spomenuti nakon iklaba, inša Allah ta'ala. Min qablihim, zbog kalkala na ba,
min qablihim. Ako u pitanju min halfihim, recimo iza njih, min halfihim, apsolutno se jasno čuje h. N halalite, nun. Zašto? Zato što u pitanju je izhar, jer je to od onih 6 grlenih. Min halfihim, samo se tu jasno čuje n. Kod min halfihim, zbog h, potpuno se jasno nun izgovara prije njega, min halfihim. Kad u pitanju qablihim, min qablihim, prikriva se, bude ihfa. Kad u pitanju ba'dihim, zbog b, min ba'dihim, bude iklab, uklapa se i postane m. Min ba'dihim. Dakle, to su dva slučaja. Jedan je bio u sredini riječi, enbiuni, to je jedna riječ, enbiuni, enbiuni. Drugi primjer također nun sa sukunom, ali sada u dvije riječi, min ba'dihim, pa se spajaju te riječi, min ba'dihim, a sada dva primjera sa tenvinom, Wallahu alimun bi zati sudur. Allah je obaviješten, Allah je znan, odnosno Allah dobro zna, bi zati sudur, onome što je u prsima. Wallahu alimun, Allah je alim, alimun. Ali ovaj tenvin iz riječi alimun se više ne čuje sa n, alimun, već postaje alimun bi zati sudur. Proučit ću Wallahu alimun bi zati sudur. Postane m. Alimun bi zati sudur. Ili lanasfa'an bin nasija iz sura Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasija. Ščepat ćemo ga za kiku. Za kiku, nasijetin, hatijetin, kazibe, kiku lažnu i grešnu stoji u prevodu, koliko tako se ne varam. Lanesfa'an, piše lanesfa'an, ain sa tenvinom, en, jel? Odnosno an, pošto on je krupan. Lanesfa'an, ain od harfu nad kojima fetha nije e nego a, alejkum nije alejkum. Lanesfa'an bin nasija, piše lanesfa'an, an, međutim bin nasija za kiku, aha, b, lanesfa'an, kažemo lanesfa'an bin nasija. Znači ste me razumjeli da su ovi primjeri jasni. Još neke ću primjere spomenut. Semi'un basir. Inna Allahe semi'un basir. Semi'un basir. Semi'un basir. Naravno semi'un basirun. Međutim semi'un zbog b iz basir. Semi'un više nije n, već se čita semi'un basir. Također tumbitul ard. Tumbitu piše tunbitu. Ali zbog b koji slijedi nakon n, tunbitu, tunbitu. Dakle, pretvaranje glasa nun u glas mim, odnosno glasa n u glas m i zadržavanje u trajanju, kaže se, obične dužine, ja bih rekao, ne možemo reći dužine, jer ovo nije dužina, ovo nije vokal. Razumijete, dužine su za vokale, dugo, a, i, u, jesu 2 ili 4, ali kažem, kao da je tešdid u pitanju. Min ba'dihim semi'un basir. Dakle, radi se o zadržavanju na harfu nun koje je sada prešlo u m. I onda odužimo malo to m. Kaže se da usne ne trebaju potpuno biti zatvorene, spojene, zaklopljene, već da mala šupljina, mali prostor budu ostavljeni između njih pri ovim izgovoru ovih riječi. Da razumete, malo ipak nisu potpuno kao kad se izgovara m, emma, lemma i slično, već da bude kada u pitanju iklab, min ba'dihim anbi'uni sami'un basir, tunbitu i tako dalje, da usne ne budu potpuno zatvorene, spojene, zalepljene, pripojene, već da se mali prostor ostavi između njih. Nakon toga ihfa je prikrivanje, ako bi tako rekli, jer sama riječ ihfa znači prikrivanje, nuna sa sukunom ili tenvina, na mahređu ili ka mahređu sljedećeg harfa. Koga harfa? Harfa jednog od 15 harfova ako dođu nakon toga, to su sad, za, ta, kaf, džim, šin, qaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, dad i la. Dakle, harfova s, z, s, k, dž, š, k, s, d, to, z, f, t, do i lo. Dakle, svih ostalih. Kojih ostalih? Svih ostalih mimo harfova grlenih, ponovit ću, hemze ha, ain ha, gain ha, kada se n, bilo da se sukunom ili u tenvinu, potpuno čisto jasno izgovara i zato se pravilo zove idhar. To su 6 harfova. Naredni 6 harfovi ja, mim, nun, wav, lam i ra su predmet pravila idgama sa nazalnim zvukom ili bez njega. Ja,
nun, mim i waw sa nazalnim, nosnim zvukom, odnosno prolazom zvuka kroz nos, a lam i ra bez njega. Tada se glas potpuno spaja. Tada se nun potpuno spaja i nestaje, utapa u ove sljedeće glasove, ove harfove koje sam spomenuo. Ovi 6. 6 gdje se nun potpuno jasno izgovara, ovi 6 u idharu, 6 gdje potpuno nestaje i stapa se u sljedeći harf, to je u idgamu. Onda b, harf ba, b, koji kad budu uslijedio nakon nuna sa sukunom ili u tenvinu, kada slijedi b, sad rekao smo to je pravilo iklab, n će postati m. N koje prethodi ba'u, postaće m. Min ba'dihim, ne, min ba'dihim. I svi ostali harfovi, dakle, budu 6, 8, 10, 12, 14, 15. Dakle, kažem 6 u idharu, 6 u idgamu, 12 i 1 u iklabu. To je 6 i 6, 12, 1, 13, 15 ostaje do 28. Tako je, rekao, to su sad, s, jedno s, i sin, drugo s, dal i zal, d i z, d u riječi din i z iz riječi zalike, s iz riječi savab, p iz riječi tariq, z iz riječi zajtun, k iz riječi ka'ba, f iz riječi fir'aun, dž iz riječi džennet, t iz riječi tereke ili turab ili tin, š iz riječi šar ili šeitan, b iz riječi ard ili darebe ili iz riječi dirar, šteta ili iz riječi ad-duha i slično, k iz riječi kamer i v iz riječi zulm ili zalimun. Dakle, kad ovih 15 harfova dođu nakon nuna koji je sa sukunom ili je u tenvinu n, odnosno an, in ili un, nun, taj nun, to slovo n, taj glas n se prikriva se ka mahređu ili na mahređu sljedećeg harfa, ovih harfova koje smo spomenuli. Pa ćemo dati primjere, znači za sve ovo, za svaki od ovih 15 harfova koje je potrebno. Kad je u pitanju harf sad, koji smo prvo spomenuli, sad u jednoj riječi, وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Da se me pratite, čujete li me? Da ipak provjerim. Da li me čujete, da li me pratite, da li ste živi, jeste, to ste. Niko nije zaspao, nije? Alhamdulillah. Nadam se da većina vas ili neki od vas uveliko primjenjuju ova pravila, možda nisu znali njihova imena ili koliko to harfova sad bude u njima, ali kažem, recimo ako pitanje harf sad, pričamo o nunu koji je zatvoren prije njega, zatvoren sukunom. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Zar ne? Yunsarun. I nema njima pomoći, nema nikoga da im pomogne. Ne kažemo yunsarun, to bi bio idhar harfa n. Idhar koji nije moguć ispred sada. Da kažemo yunsarun, so nije od grlenih, pa da bude yunsarun, obično n, jasno, već ga krijemo ihfaom, pa kažemo وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ yunsarun. I znate da je ispravno i pravilno malo odužiti ovo nun, ovo zastajkivanje na njemu. Pušću vam posljednog učača, da čujete samo koliko on po meni čak i možda malo više nego što je uobičajeno, zastaje kada je ihfa u pitanju. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Dakle, nikako, braćo, jezik ne dodiruje nepce iznad zuba, gdje u stvari jeste mahređ nuna. Yunsarun. Već jezik ide ka mahređu sada. Tamo gdje je s, gdje će biti s podignuto sa, ako se sjećate, isti'laom, odnosno husa dalatin kriv, eto ga husa, podignutost jezika, pozadine jezika, i to čak i sa itbakom, pribijenošću jezika za gornje nepce, kod sada, dada, ta'a i da'a, t, v, sa i d, وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Jezik već ide, kad dok smo na n, jezik ide ka s, ali zastaje yunsarun, nikako ne smijemo raditi, kao što sam čuo neke ljude koji su trebali bi da su učeni i koji zastanu i zaista oduže ovaj ihfa, ali pritisnu, čuje se dok čovjek klanja u namazu iza njih, čuje se da spoje, da pripoje, da pribiju jezik kao da izgovaraju n, potpuno jasno. I zastanu što je najgore na njemu. Ne kažu yunsarun, pa da bude idhar, da su učinili idhar, n su apsolutno jasno izgovorili što nisu smjeli. Yunsarun, n, da bude n kao da je ispred hemze ha, ain ha, gain ha, nije. Ali ne samo to, nego čak zastanu malo duže tu, kao što treba da zastanu, ali pritisnu i dodirnu nepce i kažu yunsarun, kao da n ima čak tešdid, što je posebna greška. Dakle, dužinu daju ispravnu, ali kažu yunsarun, čuje se da ne prikrivaju glas n
nego da ga izgovaraju potpuno i čak mu daju teštid. Treba dakle, وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ, ili kad je u pitanju tenuin, rihan sarsara, odnosno sarsaran, rihan, iako je rihan s, a slijedi s, više nije rihan, već je rihan sarsara. Kad je u pitanju z, lijunzira, da upozori. Lijunzira, piše lijunz, nezir. Nezir je onaj koji opominje, nezir, beširun, nezirun, bešir onaj koji obveseljava, a nezirun onaj koji opominje, da opomene lijunzire. Ali n, zbog z, ne čuje se ispravno, potpuno, već se prikriva ihfaom, ima dužinu neku svoju, ili da ne kažem teždid na sebi, ne. Ali n ide ka mahređu za i ne dodiruje jezik onako kako bi dodirivao jezik nepce da izgovori n, kao što je bilo min hajrin, ne. Već ovdje kaže lijunzira men kane hajje i tako dalje. Ili min zekerin au unsa. Od muškoga i ženskog, od muškoga min zekerin. Da je rečeno min unsa, n bi se potpuno jasno izgovorilo. Zašto? Od ženskoga min unsa, jer unsa počinje hemzetom na fethi, a hemze je grleni glas i predmet je da nun sada bude sa pravilom idhara, potpuno jasno da se izgovori, bilo bi min unsa, bez ikakvog prikrivanja min unsa. Međutim, ovdje je min zeker, min zeker. Ili ako u pitanju sa, s, mensura, nije mensura, mens, već je mensura. Ili azwajan thalatha, iz sura Waqi'a. Sura Al-Waqi'a, azwajan thalatha. Grupe tri grupe ljudi, azwajan thalatha. Azwajan, ne, azwajan thalatha. Kada je u pitanju k, obično k, kaf, ankala, nije ankala, već je ankala. Ili min kullin, nije min kulli. Ili warizkun kerimun, i plemeniti ili dobro obskrba, warizkun kerimun, warizkun kerim. Ili kada je u pitanju džim, odnosno dž, fa anđajnahu, spasili smo ga, fa anđajnahu, ili men džae, onaj ko dođe, nije men džae, već men džae. Ili qawman džabbarin, silni narod, qawman džabbarin. Nije qawman, već qawman džabbarin. Ili, kad je pitanju šin, harf š, menšura, nije menšura, već je menšura. Ili u riječi, faman ša, onaj koji želi, onaj koji hoće, faman ša, فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء ili min šejin, nije min, već min šejin. Kad je pitanje qaf, harf q, odnosno qaf, yunqazun, nije yunqazun, već je yunqazun. Ili wa in qile, ako se kaže, ako bude rečeno, wa in qile. Ili, inna Allahe alimun qadir, Allah je zaista onaj koji zna, koji sve zna i koji je moćan, koji je u stanju sve da uradi. Inna Allahe alimun qadir, inna Allahe alimun qadir. Ili, kad je u pitanju sin, s, ma nansah min ajetina u nunsiha, ne'ti bi khairin minha u misliha. Mi nijedan ajet ne derogiramo, niti ga zaboravimo, niti ga zaborav bacimo, da ne dođemo sa boljim od toga. Ajet o derogaciji, ajet o nashu u Kur'anu, ma nensah. Međutim, nije nensah, već učimo ma nensah. Ili min sejiatikum, od vaših loših dijela, min sejiatikum, međutim, ne čuje se n ispravno, min sejiatikum. Ili warajulan salama. Kad je pitanju d, harf dal, wa indahu, a kod njega je wa indahu, ne učimo indahu, već indahu, ne čuje se neispravno, wa indahu. Ili wa man dakhalahu, ko uđe u njega, misli na časni hram, kane amina, treba da bude bezbedan, odnosno sačuvan, wa man dakhale, ne čujemo n, već kažemo wa man dakhale. Ili mustaqimin dina,
mustaqimin dina. Ili kad je u pitanju ta, dakle najčvršći, najjači i najkrupniji harf u čitavom arapskom alfabetu, kuranskom pismu, ta, intaliku, ne kažemo in, već intaliku, ili fa intalaqaha, a ako je pusti, sura Bekara, ako pusti nakon 2 razvoda, 3. put, ne kažemo fa in, već fa intalaqaha, ili sa'idan tayyiba. Da dodirnu sura Maide, jeste sura Maide, ajet o načinu uzimanja abdesta, odnosno ne već tejemuma, da dodirnu čistu zemlju. Sa'idan tayyiba, nećemo reći sa'idan jer slijedi to, već sa'idan tayyiba. Kad je pitanje z, enzele, spustio, objavio, ne kažemo en, već enzel, ili min zawalin, zawal je, odnosno zenit, kada je sunce na pola neba od zavala, min zawalin, min zawal, ili kad je u pitanju harf fa, yunfiqun, udjeljuju, yunfiqun, mi učimo yunfiqun, ili in fi sudurihim, u njihovim prsima, in fi sudurihim, ili safarin fa'iddah, من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. آية o propisu posta Ramadana, odnosno nepoštavanju od strane onih koji su bolesni su na putu, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. Onaj koji je bolestan, أو على سفر ili na putu, فعدة. سفرين فعدة. Ne čuje se seferin, već kažemo أو على سفر فعدة من i tako dalje. Ili pitanju muntahun, ne kažemo muntahun, već muntahun. Ili in tatuba, ako se vas dvoje pokajate, in tatuba, ne kažemo in tatuba, već in tatuba. Onda kad je u pitanju harf dad, mandud, nije mandud, već mandud. Ili min durrin, nije min, već min dur. Wa kullan darabna, nije kullan, već wa kullan darabna. Ili kada je u pitanju va, iz riječi zulm, fanzur, pogledaj, fanzur, nije fanzur, već je fanzur, pogledaj, fanzur, ili in dhanna, ako smatraju, ako misle, njih dvoje, in dhanna, nije in dhanna, već in dhanna. Ili zillan dhalila, nije zillan, već zillan dhalila. Dakle, to su bili primjeri prikrivanja harfa nun, bilo da je sa sukunom ili da je unutar tenvina, prikrivanja njega i navođenja njega ka mahrađu sljedećeg harfa. To je jedan od ovih 15 harfova koje smo spomenuli. Koji su to 15 harfova? Svi harfovi koji se ne tiču pravila idhara, ponavljam, dileni harfovi, hemze ha, ain ha, gain ha, i mimo onih 6 koji su predmet pravila idgham, ja, mim, nun, waw, lam, ra, ukupno 12, 6 kod idhara i 6 kod idghama, i harfa ba, koji kad se nađe nakon nuna, u tenvinu ili sa sukunom, čini i uzrokuje da taj nun pređe u m. Tako da su ovi svi harfovi koji nisu, svi ostali, mimo 6 u idharu, 6 u idgamu i 1 u iklabu, to su 13, od 28 kad se uzme 13, to su ovih 15, svi ostali, rekli smo već koji su, i spomenuli smo dakle njihove primjere za sve njih, i to je sve, dakle, na tu temu. Volio bih da vam pustim od Jasira Dosarija učenje sure Al-Bekara. Već na samom početku ćete primetiti koliko, po meni i više nego što bi trebalo, čini mi se malo, dakle, baš posebno se zadržava na ihfa'u. Nadam se će to biti to učenje. Mislim da hoće, nadam se. Aha, to. Poslušajte kako zastajkuje na N. Slušajte, molim, zavljate kitabu. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
Jun, slušajte. Yunfikun. Pročite ponovo yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما Poslušajte unzile, dakle, naravno zbog z, ne kaže unzile, ali koliko zastaje na ihfau nuna i unzile, slušajte. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن الذين كفروا سواء عليهم Poslušajte, enzertehum. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Eto, samo htio sam da znam se ste čuli, toliko malo kraće nego inače, opet sasvim dovoljno. Na sljedećem susretu spomenut ćemo neka pravila oko mima i oko lama. Neću reći nebitna, reću manje bitna. Nije grijeh reći, ako nisu nebitna, naravno nisu nešto posebno bitna. I kad kažem, nema bitnih i nebitnih pravila, braćo, ali kad smo govorili o sifatima, dakle, nije neka nauka objašnjavati i podučavati se da nun i mim idu kroz nos. Kao što sam rekao tada, sve i da hoćeš da izgovoriš na drugi način, ti ne možeš. Znači, nateži se kako god hoćeš glas n i njegov zvuk, i ako bi zastao na n, inna Allahe, htio, ne htio, ako si izgovorio n, ako nisi izgovorio ž, ako si izgovorio n, mora glas ići kroz nos, tako i m. To m mora ići kroz nos. Dakle, kad se govori o tome, ili kad se govori o š, o svojstvu tefeši, da je to harf š, neću reći nevažno, ali ništa novo i ništa posebno da skreneš pažnju onome koga podučavaš. Da mu kažeš, pazi š, moraš, svojstvo harfa š je tefeši, odnosno rasprskanost, rasprostranjenost glasa svuda po usnoj duplji. On ne može drugačije da kaže š, osim tako, š. A da bude š, možda bude š, ali kažem da izgovori, pa i ta će biti. I da postoji glas koji je š, on opet šišti kroz čitava usta. Kažem, to su neka od svojstava, ili neka od, kao što ćemo vidjeti, neka pravila koja se posebno mogu spomenuti i spomenut ćemo ih, i spomenuli smo ih svojstava i spomenut ćemo neka od takvih fizičkih pravila, ali u suštini, kako da kažem, nema posebne objašnjavanja, niti skretanja pažnje, niti neke velike koristi u tome da se ne griješi, da se skrene pažnja, da se čovjek da popravi svoje pogrešno učenje i da se ukoristi u pravom smislu riječi. Dok je, recimo, vrlo važno bilo spomenuti da je harfovi eđid qatin beket, koji su harfovi šiddeta, da ako bismo zastali na njima i ne bi im dali kalkale, onim 5, od njih eđid qatin beket su 5 uz kalkalom, kad se govorilo o kalkalu bilo je kutbu džedin, kutbu džed, i k i t koji imaju hems, da se njima dodaje kalkale, odnosno hems, pa da se ta snaga, koja je snažni pritisak na mahređ i upravo baš zbog snage nemogućnost protoka vazduha, pa smo rekli al-hađ za hađ. Ne bi se čulo da nema kalkale. Ili elem nešrah leke sadrek i kočiga, da nema hemsa, koji nas podučava da tu moramo reći sadrek. Ili idha šemsu kuvirat wa idha nuđumu kadarat. Da oslobodimo glas, da ne ostane zarobljen, da se ne zna šta smo rekli. Da ta snaga se oslobodi kalkaleom, odnosno hemsom. To su korisni savjeti. To je učenje koje zaista je plodonosno. Ili istitale, odnosno prolongiranje ili produžavanje ili produžen zvuk i mahređ, eto, imalo je. Znači objašnjavanje da je, ako smo već u mehaređu huruf naučili da je mahređ harfa dad, d, wal ard, najduži, najveći, ali najteži, ali najduži, nekoliko zuba se može rasprostirati dodir sa ivicom lijevom, odnosno desnom jezika. Ipak je relativno korisno spomenuti taj istitale, da znamo da nije samo dužina mahređa, 2, 3, 4 zuba već je dužina, zastajkivanje na njemu, da se zadrži da bi se prigušio. Ali kažem, ima nekih još korisnijih. Govor o hunnetu nije posebno nešto bitan bio, ali je kalkale vrlo bitan. Znači, ako ne zna kalkale, on nužno u svom jeziku neće nikada shvatiti, učeći Kur'an, Bosanac, Albanac, Srbin, Hrvat, Turčin, neće znati da treba da kaže وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُودِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ i tako dalje. Već reći burud, mau'ud.
stopiti ga, pucnuti na kraju, primijeniti neki hems nepostojeći, pucketanje neko, šapat neki, ili ga potpuno zbog šiddeta toga harfa prilijepiti, da ne znamo kad je rekao burud, da ne znamo šta je to džil, šta je to na kraju. Jer ne zna, prirodno čovjek kalkale ne zna šta je i ne primjenjuje ga sam od sebe, dok se njemu ne poduči. Zato neke stvari radimo detaljnije, upozoravamo na neke stvari koje su korisne, da se ukoristimo neke, samo preletimo i kažemo, eto ulema rekla da je to bitno, da to postoji, a u suštini ne vidimo iskreno neku posebnu, veliku korist u smislu da se skrene pažnja na to, da se upozori, da se pazi na to. Tako kažem, bit će oko nekih ahkama, odnosno pravila vezanih za mim, kada je sa sukunom, lam kada je sa sukunom, i nakon toga vrlo korisno govor o dužinama, koji će uzeti jedno predavanje, da se ne više, tako da se ja nadam da od večeras, nakon kraja ovog predavanja, koje sad završavamo, ja mislim ćemo držati još samo 2 predavanja, da će to biti to, 2, 3 maksimum, da će to biti to, a onda ćemo još jedan kviz napraviti koji će se ticati samo tedvijskih pravila, na kome će se provjeriti ono što smo zapamtili, što smo odradili, obradili i da utvrdimo gradivo od prošlog i ovog predavanja. Prošlo predavanje na koje je bilo govora o izharu i idgamu, ovog gdje smo radili iklab i ihfa, i kažem, nakon toga mim i lam i dužine, a nakon toga, kažem, kviza, a nakon toga, kako se dogovorimo, kako vama više odgovara, dakle ovdje ili na Skype-u, rekao bih preslušavanje, nego neko konkretno učenje, da uzmemo možda Ameđuzi ili Bekaru od početka, ili tako na par nekih susreta, na par nekih časova, da jedan po jedan uči. Ko želi, ko ne, može da ostane po strani, da uči slušajući, ili da, ako mu je neprijatno, ako želi da ga ja preslušam ovamo nasamo, ili bez obzira. Opet kažem, zaista sa velikom skromnošću, verujte mi, ne samo zbog skromnosti, nego zbog svijesti o tome da nisam nikakav stručnjak za ovo, samo prenosim nešto što sam nekada čuo, zapisao, neko mene ispravio i slično, pa malo mi dođe malo oholo da ja nekoga kao sad preslušam nasamo ili bez obzira. Ali eto kažem, ili bilo ko koji se dobro koristi ovdje, ako mene nema, da presluša drugoga ili da u mom prisustvu ili bez mog prisustva učimo ovdje, da postoji jedna halka još barem 2, 3, 5, 7, koliko vam odgovara nekih susreta nakon ovog završenog iznošenja svega ovoga što se imalo reći. Molim Allaha da vas nagradi, da nas samo na hajru sakupi i da nas nakon naše smrti proživi kao muvehide i okupi u boljem društvu nego što nas je ovdje okupi. Amin. Aqulu qavli hada wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.